Ubeka nathi Nkosi Ubeka nathi Nkosi sohluleka thina Siyabonga. Incwadi le Second Corinthians bazalwane ngibhale uPaul ubese babhalela okwesithathu ngoba uyile kubona okokuqala waya kubona okwesibili. Ubeka nathi twalala ubeka nathi twalala Asinibingelele ke bobule emakhaya bengone TV la sikhona ke bakithi Sento Zuma elindelane la khona ke bakithi sibiziwe iGlory ibandla leGlory of the Last Days iWomen's Conference ekhona ke namhlanje abahostile ke namhlanje so mbukele ekhaya ke lo hlezi naye host yakho yena uTK Insizwa Wangwane kanti ke mbukele ekhaya ubukele na ku-TV yakho iTV yoduma ubizwa kuthiwa iWone TV kanti ke mbukele ekhaya ungasilandela our social media handles if ufuna usilandela mbukele ekhaya lapha ku YouTube TikTok Facebook iWone TV kanti ke ungasifonela futhi ufuna sifike nabo yakho indawo number letke 0849854195 ngiphi number 0849854195 kanti email na ethi iwonetv@phgmail.com sikhona ke sibiziwe abakithi ibandla leGlory of the Last Days namhlanje Women's Conference ke hostel yena ke bakithi umama uBishop uNjinji sabonga kakhulu ngesingene ngaphakathi okwamanje sibonga ukuthi kwenzakalani. Asiphinde sinibingelele ke babule emakhaya bengwane TV nje wasike sasho ukuthi Sento Zuma endaweni esilindelane la khona ke sibizwe ke ibandla leGlory of the Last Days ikhumbulise mbule ekhaya ubukele ke iNgwane TV yakho yoduma bobukele emakhaya siyabonga ukuthi sahlezi namanje usasinika isikhathi ukuthi ubukele kakhulukazi waniyazi ukuthi iNgwane TV ke yenza show ukuthi ivezela zonke izinto ezenzakalayo la emhlabeni kwelithi laMthaniya namhlanje ngishilo ukuthi sila kuGlory of the Last Days iNgwane TV sibizwe wena ke uLady Archbishop umama uNjinji wena ke lo enginayithi eduzane nami angiphinde ngibingelele mama njani bakithi. Amen ngihole. Siyaphila kakhulu legama laJesu ngicela ufune ukubingelela babule emakhaya usasichaza umama Njinji noma ubani ukuze baba bazi ukuthi angiqambe ngaphelele mama Njinji ngiyazima la first lady. Siyabingelela kube bukele bengwane TV emakhaya umama Njinji lo weGlory of the Last Days. Yes. First lady lana usibizile safika singwane TV ukuthi kwenzakalana namhlanje ukuthi sibe khona namhlanje le ndawo sikhona. Namhlanje mfundisi kuyinkonzo yomama sithe nje imoda akeyize izozwa izwi bese siyaqashisana lapha nalapha ya ukuthi imizi siphatha kanjani umama okholwayo onoJesu uhamba kanjani empilweni. Babukele emakhaya ke uyena ku first lady uyena ke umama uNjinji uyalo ke ibandla leGlory of the Last Days uyena ke osibizile ukuthi sibe la usechazileke babukele emakhaya ukuthi kungani iNgwane TV la noma kungani ehlele futhi lenkonzo ebehomama ukuthi babe kuyona ngoba nazi babukele emakhaya ukuthi nawo bayinhloko phela emakhaya nje bakukhona ezinye inhloko nje ezawo baba nabo bayingxenye zeinhloko ukuthi ke kubaluleke kangana ukuthi ube umuntu osifazane wazi noNkulunkulu noma ukholwa ukuze wazi impilo ibe lula empilweni yakho so mhlawumbe kwamanje isikhathi sisasiningi yabo sinami uyalungiselela ukuthi inkonzo ingene angikudedele soke sicela futhi isikhathi mhlawumbe ngalesi social closure ukuthi mhlawumbe usichaze ukuthi uhambe kanjani mhlawumbe kwamanje asikudedele sibonge ukuthi sibe nawe kule ndawo sikuyona namhlanje. Siyabonga kakhulu.
Ngamthanda ubaba, ngamthanda Ngale
Angibingelele umoya ongcwele phakathi kwethu egameni likaJesu. Amen. Amen. Ngibingelele omama balesi sikhathi, owana balesi sikhathi, bonke no Ruth no Rebecca. Amen. Balesi sikhathi ababone kufanelekile ukuthi bazothi siyabonga sisahamba nawe. Sikanye nawe Nkosi yethu. Amen. Olo omiphambi kwenu ke bazalwane sibongile wamdlalo se amen. Egameni likaJesu umntwana kaNkulunkulu othanda uNkulunkulu ngendlela engachazeki. Amen. Ngihamba naye uNkulunkulu ukuthi la ngihluleka khona endleleni angibambe ngesandla. Amen. La ngiqhuzuka khona angibamba angiphakamise athi qhubeka nohambo. Amen. Noma ngihamba endleleni izintuli zezwe zinginamathela kodwa yena ukhona njalo ukuyithintitha kodwa kwami ukumtshela ukuthi sengiwile ngaze ngaba nezintuli. Inkosi ngicela ungithintithe. Amen. Sisenkonzweni ke bazalwane. Amen. Inkonzo yethu izothatha u3 hours nje bazalwane, sesilate kakhulu. Siyaxolisa ehambeleni zethu nganibingelela ngokukhethekile. Amen. Bazalwane zizweni nisenkonzweni nisekhaya. Amen. La sisendlini kaNkulunkulu asikho nakwamagwaza. Amen. Siyaxolisa kakhulu ngesikhathi. Amen. Ukusho ukuthi nje ma sikhonza kufanele silifake naleli class lesikhathi kakhulu nje sibange lide ngoba siyasehlula isikhathi bazalwane. Isikhathi sibalekile sokubuya ekhaya, isikhathi sibalekile sokuya esontweni, isikhathi sokuya esikolweni sibalekile, isikhathi emsebenzini sibalekile, nesokubuya kamama ekhaya emsebenzini sibalekile. Ingane zingaze ziyosho kamakhelwane ucela usifonise uma akakabuyi. Amen. Nesesonto bazalwane sibalekile, kufanele sifundise kanjalo sibalekile. Sibabi kakhulu ke thina Zayoni bazalwane ngenxa yokungasigcina isikhathi. Amen. Nami ngiyayifaka lapho. Amen. Kodwa mina ngibona ngizame. Amen. Ngane ngizame bazalwane. Amen. Noma ngisho ukuthi nami ngingcono kodwa ke ngiyane ngizame. Amen. Sizoya enkonzweni bazalwane, siqala inkonzo yethu. Socela siphakame sonke bazalwane siya kwe-opening prayer. Amen. Sizokhuleka sonke. Amen. Amen.
Sende
igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengesezulwini. Siyathelela amacala ethu njengoba nathi siwathethelela abanamacala kithi, ungasingenise enkingeni, kodwa usikhulule kubo. Ngombuso ngowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Amen. Ngibingele omama bami abahle kangaka. Amen. Ngibingele nomama abancane abakusasa. Ngibingele nabazalwane. uNkulunkulu esangigcinile owami umsebenzi namhlanje kuthiwa ngizokwamukela abazalwane ngamukela abazalwane nonke enikhona namhlanje ibani nisekhaya la inkonzo yethu nje so mama abanothando njoba sila sonke ndisabandawonye nje sonke bazalwane awukho omningi ongizokusho nje ukwamukela abazalwane sizonika omama bami abazosipha amazwi okusakha nokusiqinisa inkingeni esinazo sizoqinisana lana sizonikana uthando sizofundisana ukuthi amakhaya ethu kufanele siwakhe kanjani nokuthi na ubaba basemakhaya sibaphathe kanjani abazalwane ngoba mawumama ufuneka ube umama ohloniphayo ekhaya singahloniphi enkonzweni kuphela kodwa nasekhaya kube umama onenhlonipho abazalwane kusithele musa amen uyakhanya kunjengelanga uyakhanya kunjengelanga uyakhanya kunjengelanga uyakhanya Jesu hlezi kukhanya nje njengelanga amen isizathu sokuthi mawami hlezi kukhanya ukuthi le ndoda esikhonzayo indoda yokukhanya amen haleluya ingakafiki kwakunyama ezweni amen ukukhanya kwafika nayo amen iwukukhanya light of God masinayo nje kuyakhanya kumnyama amen nasempilweni akumnyama nje umwamukela uJesu uhlala naye amen indoda yokukhanya ngalesikhathi ngingathi kuyafiphala kusuke kungemnyama empilweni amen amen ngoba isithunzi ifu nje nimaqondana nakwakho isazodlula amen hayi ngoba kumnyama amen isazodlula ungazi uthatha isinqumo njengosara amen bese uyaphinda uyakhala amen siyaqhubeka nohlelo lethu so ucela word of wisdom Lady Bishop Magwaza siphakama uNdlunkulu bazalwane oza ne word of wisdom amen amazulu Sishama
Ngiyabingelela kubazalwane nonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Niyazi ukuthi ngiyahluleka ukubingelela ngehlalo kuzoze kube khona abasalayo. Kodwa nje egameni elihle lomfowethu uJesu Kristu ngiyanibingelela nonke. Ngithi nje muhle uNkulunkulu nakulolu suku lanamhlanje sihlanganisile sibahle kangaka ayibonge Inkosi. Bakhona ke abashumayela bazoshumayela mina ngizukushumayela kuthiwa angizothi nje ngenza amanzi okuhlakanipha akubonge igama leNkosi. Angizukuba mudeke kakhulu. Njengoba abashumayeli bahlala beshumayela ke silalela izwi bazalwane mina namhlanje ngifisa sikhulume ngalento ekuthiwa introspection. Alibonge igama leNkosi ukuthi ibaluleke ngani ikusizaphi introspection uma umntwana kaNkulunkulu. Amazulu athebelo Amen. Siyabingelela kubazalwane abangenayo. Alibonge igama leNkosi. Bazalwane mina namhlanje ngizokhuluma nge-introspection, ukubaleka kwe-introspection mangabe umzalwane nalapho esiza khona. Ngesizulu ke i-introspection ukuzihlola wena. Ke ube ne-meeting nawe phakathi kwakho noNkulunkulu. Nentembo yenza ke ungayizwa ngomuntu ube ne-meeting nawe noNkulunkulu uzijaje khona lapho uphume ne-answer. Leyo nto iyakwenza ukuthi ube ne-peace of mind nakwizinto ovela uthola ukuthi sowuphatheke kabi uthi ucasule umuntu. Mawusuthi uyahlehla uyakwazi ukuthola ukuthi uwena kahle kahle wenza iphutha. Alibonge igama leNkosi. I-introspection ikusiza ekuthenini ubone ukuthi ubudlelana bakho noNkulunkulu busekhona yini noma sewuyasonta njengoba nakho isonto. Ngoba bazalwane phela akukhona ukuthi sizosonta la just because isonto siqeda icala kodwa into ebalekile ukwenza ubudlelane phakathi kwakho noNkulunkulu bese wenza lento efuna uNkulunkulu kuwena njengomzalwane ukuthi uyenze. So i-introspection ke iyasiza lapho kanti futhi isiza nasekuthenini ungahleze wena. Khona abazana abathanda ukuthi noma mina nje la ethi mina ke bazana ngomuntu obhekayo. Cha namhlanje ake ungabheki kabantu. Ngifisa wonke umuntu mesuka la ke ungalokho manje umele bazalane nalawo khonza khona bazalane mina ngomuntu obhekayo. Hayibo uzusibuke kabi. Kanti mhlasimbe wena onenkinga. Iyakusiza lapho i-introspection ukuhlala noNkulunkulu. Ngishabe kuthiwa kunomngane lapho olokho ePhathapha ngendaba kodwa uvesana uvume lokho umshiye kanjalo ngoba wena wenzani une-meeting phakathi kwakho noNkulunkulu. Alibonge igama leNkosi. Kukwazi ukuthi kukusize nasekutheni ungalokho uba nama-conflict nabantu. Ngesikhathi une-conflict nomuntu uzophinde uhlala phansi uyiseshe ukuthi size safika la konje mina bengenzeni ukwaze kwafika. Mhlawumbe wena oqalile mawusuhlehla usubuka. Amen. Ngamzukana nje abazana bonke bayenza lento yokuzihlola bezijaje kuyoba nokuthula nasemabandleni. Amen. Ngoba ngeke wena sonke isikhathi lokho kuba abantu abakusukelela abantu wena njalo abantu wena nje awusathi into lesiyiseshe nje zabazana. Wonke umuntu mesuka nje la ngifisa amazwi azofundwa enizohamba nawo kodwa ngifisa umuntu abe yiseshe nje ukuthi wena right ngeke phathi njalo uyacasulwa. Amen. Njalo niyacasulwa sefamily niyacasulwa makhelane yakucasulwa abazalwane bakucasulwa ke uyiseshe ukuthi kwakhona lokucasulwa kwami kusukaphi kahle kahle. Mhlasimbe sengiqhelelene noNkulunkulu abonge igama. Amen. So inkulumo yami ngizoyisekela ngo2 Korinte chapter 13 verse 5. Kameli
siyayeka mase qeda ukufunda. Uverse 5 nje kuphela. Chapter? Chapter 13 Corinthians verse 5. Ngiphethe enye vision la bazalwane kodwa ngizofunda. Qhubekani nihlola ukuthi nisokholweni yini. Qhubekani nihlola lokho nina ngokwenu eniyikho noma imibono iyini ukuthi uJesu Kristu umunye nani ngaphandle ke uma ningamamukeli ngempela nginethemba lokuthi nizobona ukuthi asibona abangamukeli. Amen. Ngicela ufundele yami. Base highlight la. Jesus. Amen bazalwane. Amen. Sihloleni nina. Zihloleni nina. Nibone ukuthi nisekukholweni yini. Zivivinyeni nina. Noma anazi yini ukuthi uJesu uKristu ukini na. Uma kungenjalo ningabokwaliwa. Amen. Siphe ubusiso ngalo liyasiphilisa liyasikhuza endleleni egameni khuza usoli ngalo namanje egameni kaJesu. Ngibonge phakade umthwalo wangishiya ethulini ngibonge phakade sibonge lapho welcoming ulady overseer eMlambo. Sibonge kuNkulunkulu we-wisdom lady Bishop Magwaza. Amen. Amen. Siqhubeka nohlelo wazalwane. Amen. Ngithanda ukusho ukuthi kukho Oh,
Basho ukuthi siza bazalwane sikwazi hope isifutho singekho amen. Babingelela abazalwane abangene sesiqalile bazalwane indlozi kaLex ngiyabona bayicatshwa yimile bazalwane amen. Siyabingelela nabo amen. Amen. Sizoqhubeka ke siye kwi-second session bazalwane. Socela siphakame umpume aphinda athi inkosi sihlangene ngoba siseziyona amen. Amen la Jesu amen. 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 Yaluza kanye nathi kule nkonzo si-unite moya ongcwele senze sibe munye Jehova. Sidinga wena mdala kunezinsuku, siyakudinga mdala nathi kuhlangana nathi kule ndawo. Silapha moya ongcwele Nkosi, silapha sinjengendlu zenu ilangazelele kanjalo nomphefumulo. Sikuthandaza njalo ngoba simusa ubukhona bakho Nkosi Jehova. Simusa ubunye Nkosi, hlanganela nathi kule ndawo Jehova. Singahlangani sihlukane ngaphandle kwakho, simusa wena ubukhona bakho Jehova. Nkosi yaluza kanye nathi, simusa leyo moya wabonakala uhamba phezu kodwa. Simusa leyo moya Jehova wakuJesu Kristu sembathe njengenduku. Siyakudinga Nkosi ephakeme egameni kaJesu. Buya mntwana buya Oh
simxolele gogo ngoba esingobeni semdala amen uzobuye bayijatshwa yimi amen socela ukuthi nize ngalapha zalo ningahlali ngasemnyango amen ngalama 6 asenithi amen ekamala cela siphakame bazalwane siyadumisa sonke praise and worship sinxusuba kuNkulunkulu sesiyezwini lakhe amen ukuze siyezwini lakhe kufanele ukuthi simnike izibongo simnikeze udumo lungo lwakhe angasinikezi thina ngenxa yeqiniso lakhe negama lakhe amen adumisa ke masiya kwindumiso khona bake badumisa bekuye amen amen kuthi uyindonga zayimile sebekwenze konke amen kodwa badumisa bakhuleka kwase kwenze kumehluko amen kuthi wake mawendumisweni ngiyakhohlwa ukuthi mina kambe impupha nginayo endlini ngizokhumbula mase ngisekhaya uNkulunkulu esenzicebo amen ngikhohlwa yikho konke ke nokuphazamisile ngoba ngenzeka sendumisweni wena ulimele ngenxa yakho nje yazi ngenxa yakho bese singafinyeleli kuye amen akekho no specific ukuzothi uzosisa endumiseni siya sonke bazalwane amen siya kuye ukuze abe nathi ngokupheleleyo amen egameni likaJesu phakama sonke siyezwini manje bazalwane amen kodwa soqala sidumise amen egameni likaJesu amen oholelwa inkosi ahlabelele amen akuhlabelele inyange
Siya kwi-offering socela uLady Pastor Nkhumalo azosenzela i-offering ngegameni likaJesu. Amen. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngithi nibahle bazalwane usuku namhlanje nifihle ezinye izinto phansi kwamajoyini hayi khona enye into evila. Ngiyabonga nje kakhulu bazalwane, ngiyathoba nje kakhulu kunina ngisamusha nje kuleli bandla ngisafunda nami ngisacothoza ngisazama nami ukufunda okunye okuningi engingakwazi ngoba ngiphumela kwelinye ibandla. So kodwa ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngothando olukhona eZayoni. IZayoni nje bengibukela nje le kude bengakazi ukuthi ngena ngelinye ilanga ngiyothuka sengila kuleli bandla. Ngiyabonga nje kakhulu kumnandi bazalwane. Kumnandi nje kakhulu, angifuni uqamba amanga. Mangabe ngingazange esontweni ngisuke ngigula la ngisuke ngikhona kodwa ngisuke ngikhuleka ngithi inkosi wena uyangazi. Amen. Bazalwane nginikezwe lo msebenzi thiwa kisosha noma lise bunzimeni kangakanani laba abasagijima bayakwazi babuye bazolibamba baphinde bagijime nalo ngoba kufunakala lisale enkundleni. Ngikho right kahle bazalwane, kodwa ngomusa kaNkulunkulu ngiyaphila, kodwa enyameni angiphili. Ngiyabonga nje kakhulu uNkulunkulu ke bazalwane ukuthi sekuze kwaba lesi sikhathi ngisaqhubeka nokulandela uNkulunkulu. Ngizocela nje bazalwane ozokwazi ukusifundela kuMakho. Uzosifundela kuMakho chapter 12 kodwa soqala kuverse 41. Soqala kuverse 41 ongaba nje nelizwi nje lokuthi angifundele bazalwane. Ngiphethe iBhayibheli elinamagama amancane kakhulu. Ngisuke la bengisuka khona ngisuke ngindawo so ikhali zami azihlali ndawonye, ezinye zisala ngala ezinye zisala ngala, kodwa ngithe nje mengifikile nje endlini yokukhonza. Ngiyabonga nje kakhulu bazalwane. Ikhona indawo ngena timbeno
lapha futhi esizothola kwabaseKorintiyeni besibili egameni lenkosi ku chapter 5 kodwa soqalisa lapha ku7. Amen. Isihloko sithi ukulangazelela ikhaya lasezulwini. Amen. Lapha ku7 lithi ngokuba sihamba ngokukholwa asihambi ngokubona. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha wena uNkulunkulu wethu nababethu osezulwini yizwi lakho liyaphila moya engcwele lehla endlebeni zethu sikhulekela ukuthi bese liyawenza umsebenzi lithola indawo efanele. Baba egameni lakho konke sikubeka kuwe wena wazi konke ngeimpilo zethu mana njalo kumisa umntwana wakhe sazolihlaziya egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen. Izwi lenkosi esilithola namhlanje isihloko sakhona sikhuluma ngokuthi ukulangazelela ikhaya lasezulwini. Amen. 7 ngokuba sihamba ngokukholwa asihambi ngokubona. Haleluya bazalwane. Sihamba ke bazalwane ngokukholwa kulendlela. Sikholwa izinto esingayibonanga kodwa siyakholwa. Amen. Ngoba siyazi ukuthi ekukholweni kwethu bazalwane umqhele wethu uyakuba muhle. Amen. Asikholwa thina bazalwane njengoba singamakholwa thina bazalwane sisindisiwe egameni lika Jesu asihambi ngokubona. Haleluya. Asikholwa izinto esizozibona siziphathe ngezandla. Amen. Haleluya bazalwane. Sihamba ngokuthi thina bazalwane siyazi ukuthi la kukhona khona uJesu nendlela ikhona. Amen. Asidingi nanokuthi bazalwane size sifune imithandazo emikhulu kakhulu ngoba siyazi ukuthi la kukhona khona uJesu nendlela ikhona. Amen. Ike yaba khona bazalwane. Futhi ngiyalithanda ke izwi lenkosi ngoba ekukholweni kwethu bazalwane sinamaqhawe okholo asiqinisayo endleleni. Okukuthini bazalwane okukuthi ungembone uNkulunkulu uma ngabe waphinda emuva wathi uhamba okholweni ngobude bendlela wena izimo zakushaya wasuphinde emuva. Ngoba nina bazalwane ngoba izwi lenkosi uthi ngiyakulonda ukuba ngililenze. Haleluya. Izwi lenkosi eliyindlela neqiniso ukhona uNkulunkulu owawukutshela ukuthi kwaba khona amadoda angena esithandweni somlilo engazi ukuthi angizongena nawo kodwa ngoba babengahambi ngokubona babehamba ngokukholwa ukuthi lo uNkulunkulu abakholwa uye unguNkulunkulu okhona endaweni zonke. Haleluya. Amen. Uma ngena lamadoda esithandweni somlilo haleluya elithi izwi lenkosi inkosi Nebukadnesari sesibasiwe bazalwane isithandwa somlilo thina amakholwa amanje singabaswa nje singasona nesithandwa semlilo esidiphu kodwa sesihlehlile uNkulunkulu wethu. Amen. Ingakho bazalwane thina amakholwa amanje sihamba ngendlela yokuthi sifuna ukuhamba kwitarot kanti le ndlela ayiyona itarot. Ngisho amakholwa aqala elithi izwi lenkosi ababehamba endleleni bevukelwa izimo bazalwane kodwa ekuvukeni kwezimo babazi ukuthi siyamazi esikholwa nguye siyamazi uNkulunkulu odalile izulu nomhlaba elithi bazalwane akaze kwaba khona yena ngaphambili futhi kungeke kube khona yena umuntu ngemva kwakhe. Amen. So bazalwane ngizothi nje mina asihambeni ngokuthi bazalwane siyakholwa ukuthi uma uNkulunkulu amvusa uJesu kwabafileyo kanjalo nathi uma sifa asiyukufa kepha siyolala ngoba imizimba yethu thina bazalwane ngeke kuze kusigwinye ukubola kokufa. Haleluya. Kodwa sogwinyisa udinga ukuphila bazalwane. Uma singabantwana bakaNkulunkulu bengizothi nje mina akuguqulwe ingqondo bazalwane. Ngoba umzalwane uyazi ukuthi uyame epulpit umzalwane mamnjinji ngokumethemba kanti ubona bezoshumayela bengaphenduka abantu izwi lenkosi lishunyelwa kangaka asisashumayeli bazalwane ngobungcwele. Sisukile nje emngcweleni singomama abasukile nje emngcweleni. Amen. Yabona nje leyo mngcwele bazalwane ikude nathi kanti leyo mngcwele iyona efuneka siyigone ngoba ungcwele uma umuntu eshaya umamngcobo uyanyakaza uJesu athi ubani lo ngithintayo ubani lo ngishayayo
nayo kodwa thina amakholwa manje sibhukude enkingeni akasizi uJesu akezwa ngoba vela ukho kuye uthi uJesu ezakhe uyazazi nazo ziyamazi singena enkingeni nje bazalwane thina singasisha sishe impela kuze kubone ifu lofakazi elisaqile ukuthi uma ngcobo usenkingeni ngoba noma ngingashayeka vele uJesu akezwe ukuthi khona umshayayo ngoba vele wena awukho kuJesu kodwa uphethe izwi lakhe. Sandela bazalwane sandela bazalwane abaphethe umphongolo bengekho uNkulunkulu sandela bazalwane abashumayela izwi lenkosi kodwa izinto ifane nakuqala. Haleluya bazalwane. Yindaba bazalwane singafani nabohana ngithi sihlangane zomama thina yindaba singafani nabohana elithi izwi lenkosi imphumela yavela babathola Samuel. Haleluya thina bazalwane kunokuthi kwande la sikhona kubonakala ukuthi sekuhlangane lwahana nalwahana kusho ukuthi sekuphuma imbumbe engaphezulu kwalwahana owayeyedwa kophenina bekude naye eyikhulekele yedwa thina sikhuleka sibukeka ngathi siyiketanga masikhuleka kodwa sinokubona. Haleluya bazalwane. Engifuna mina bazalwane sigcina ubungcwele. Bengifuna ukuthi mina bazalwane emabandleni ayikho lento yokuthi ngisayoni mina. Siyasindiswa bazalwane egameni likaJesu. Abayobona umbuso kaNkulunkulu abenza intando yakhe. Haleluya bazalwane. Mina bengifuna ukuthi bazalwane ake sisindisweni. Amen. Uma sesindisiwe bazalwane bese silonda ubungcwele ngoba akahlali la kungcole khona akahlali uJesu la kungcole khona ungabona izinto ziqhela uqhelile kuye akakwazi uyakufuna. Haleluya. Uyafuna uthi ngikudale umuhle pho ushintshwa yini sishintshwa yini bazalwane sisemabandleni sishintshwa yini ukuthi uJesu wethu angakhulumi sishintshwa yini manithi izwi lenkosi mama abafundise amadodakazi abo ukulila yingakho amadodakazi ethu bazalwane engeke eze produce izinto eziright ngoba kwabona omama abancela kubo omama abashumayela izwi bengaliphili. Bazalwane insindiso iyaphilwa ayikhulunywa. Haleluya bazalwane. Futhi into engiyithanda kakhulu mama nje ukuthi babazalwane yazi ukuthi ezulwini asiyakungena ngokukhuluma. Futhi bazalwane siyazi yini ukuthi mama Madlamini ezulwini asiyongena futhi ngokuthi sihamba indawo engakanani simenywa sizethenjwa kanti sesizethenjwa emhlabeni ezulwini vele sisaziwa. Haleluya bazalwane. Asambeni bazalwane ngokukholwa. Hayi ngokubona. Singaboni bazalwane asambeni ngokukholwa ukuthi uma uNkulunkulu amvusa uJesu kwabafileyo bazalwane siyakholwa uJesu. Amen. Siyakholwa ukuthi akukho okungenzeke kuye. Haleluya bazalwane. Ukuze ngoba lento i-generation to generation ukuze laba uyazi ukuthi uma uhleli bazalwane wedwa mina ngiyihlalela ngedwa nje uma uhleli wedwa bazalwane imfundiso nje kama wakho owakuncelisa iyakusiza endleleni. Amen. So sidinga bazalwane ukuhamba ngale ndlela le yokuthi abantwana bethu ubezo bekhuzana bethi engeke sizothi sifunze bani. Amen. Uma ke thina sithi sisindisiwe egameni likaJesu sifunze bani ngoba amaqhawe okholo izinto ethiwa azenza akuzona thina lezi sizenzayo. Njalo siyolichithelaphi ingunaphakade lethu ngoba uJesu uyindlela neqiniso. Uma thina singahlali kuye senze imiso zakhe singeyazi indlela bazalwane. Amen. Ngeke size simbone uNkulunkulu. So mina bengifuna ukuthi bazalwane sesikwenze konke kodwa asikholwe sisindisiwe futhi ayethi insindiso ibe nobungcwele ngoba kwenzayo uzenzela wena. Haleluya bazalwane. Akukusiza
ukuthi wazi kahle ukuthi awumile kuNkulunkulu ngokuphelele kodwa ufune le audience ikubona uthulula ubungcwele ngobani webazalwane ngoba instead ukuthi ubuye nezibusiso uyoyithulula ekhaya lakho gogo uphethe isiqalekiso bayaphuma abazalwane baphuma nezibusiso wena uliphatha ngeze igama likaNkulunkulu wazi kahle ukuthi wena uxabene noNkulunkulu ngoba unesikhathi sokuhamba ngokubona kwamehlo akho nokubatsha kwendebe zakho kodwa uma futhi sekuthiwa phatha izwi lenkosi uliphatha ngathi awukaze wenze lutho uhlobo labazalwane esiyona abazalwane kanti uJesu wethu bazalwane wasifela esiphambanweni uyakuzimagine nje bazalwane uba kuyimagine nje ukuwenze nje umngcwabo uyabona ukuze uzosindiswa kahle ulondizi uyeke ukuba yintombi ephethizwe ingahleli ngobuntombi ube umama ophethizwe kodwa ungahleli ngobumama umama oqotho oshiwo izwi lenkosi omama baqotho uyazi uba kwenze njani ukuze uzolunga uhlukane nezinto zobumnyama elithi bazalwane elithi izwi lenkosi thina asisahambi ngokwenyama ngoba inyama ikhanukela zonke izinto haleluya bazalwane uba uvele wenze nje funeral yakho ubathathe bonke abazalwane enikholwa nabo ubabeke la uzimagine futhi nawe ulele emkhumbini bese uyabuka ukuthi kobe kukuhle yini uphakathi kuwona noma uyobukhala udludluza asuka umama wakho okulidayo njengoba sima nje la mama Dlamini sicabanga ukuthi sifezela umama nje ukuthi siyakholwa uma uNkulunkulu engathokozi ngathi angeke simbone amen futhi kodwa semile efakaza phela ngoba uye uzosimela njengoma wethu kodwa semile ethi ngiyamazi umama ngoba behamba kahle ubeke ubumnyama kuwena kuleyo coffin yakho ozobulele kuyona ngoba uyazi ukuthi ungumkhohlisi ungumqambi manga uthi uJesu uyamazi ungamsebenzelanga haleluya sidinga abazalwane ukuthi sihlale ensindisweni ngalendlela yokuthi umezakho seyifikile gogo ungobese zizothi hayi siyakwazi yamazi lo gogo ngoba sofika mayobe sisaphila thina sisaphila sofika sithi siyamazi lo gogo esifundisa akuba sifundisa ngokuphilayo aphele futhi bazalwane leli ivangeli labantu abashumayela ukuphila bona bengekho kubona ngobani ngoba befuna udumo lomhlaba amen uJesu ngiyindlela neqiniso futhi noma beziwula mama Dlamini yabo mama Dlamini noma singabukeka ngathi sinobudlana nje masikhonza uNkulunkulu ngoba ukhonza uNkulunkulu kufanele ube nalobo budlana nje noma singabukeka nje bazalwane sinalobo bulana nje ngathi khona ongathathi kahle kodwa lithi izwi lenkosi mina engilithandayo elingithembisayo lithi noma ungabukeka uyisiwula kodwa indlela uyokuyazi lithi noma beziwula kodwa ngeke bese beduke labo abakholwa egameni likaJesu labo abakholwayo ukuthi igazi likaJesu ladiliza udonga eliphakathi komuntu noNkulunkulu elithi izwi lenkosi bazalwane kumaHubo 34 bayakhanya ubuso babo bakhanya egameni likaJesu.